Poštovani učenici, danas ćemo zaploviti u još jedno putovanje. Govorit ćemo o realizmu, govorit ćemo o predstavniku tog prvog kruga realističke škole, dakle tih početaka realizma. Balzac, on i Stendhal su definitivno obilježili taj prvi period realizma, a radi se o velikom ruskom piscu Nikolaju Vasiljeviću Gogolju, koji je rođen 1809. godine, a umro 1852. godine. Dakle, kao što sam rekao, tvorac i najistaknutiji predstavnik ruskog realizma. Mnogi će se sada sporiti, on je rođeni Ukrajinac, rođen je u kozačkoj porodici. Ukrajinci danas smatraju da je on njihov pisac. Rusi ga svojataju, to mi liči ovako na ove naše balkanske prilike, ali jedno je potpuno sigurno. On je svetski, on je veliki pisac, on je i naš, koliko i ruski, i ukrajinski, koliko i francuski, jer jednostavno pripada cijeloj planeti. Ono što je on uradio i ono što je on napisao zaista pripada svim ljudima na svijetu. Dakle, rodio se 1809. godine u malom mjestu Veliki Soročinci u porodici ukrajinskih kozaka. Odrastao je u skromnoj plemićkoj i patrijarhalnoj porodici u kojoj je već u djetinjstvu dobio prva znanja o pozorištu. Naime, o tome ga je podučavao otac koji je pisao komedije na ukrajinskom jeziku, zanimao se za pozorište i često je učestvovao u izvođenju očevih drama. Ta ljubav prema pozorištu, dakle, seže od najranije njegovog djetinjstva, da bi kasnije čak i na fakultetu igrao u mnogim pozorišnim predstavama i to što je vrlo interesantno, igrao je i muške i ženske likove, pisao kratke kozerije i prosto na jedan izvestan način već u tim prvim danima pokazao da će biti veliki pisac. Njegovo školovanje je vrlo interesantno. Nakon što se školovao u seoskoj Poltavskoj školi, nastavio je školovanje u Nježinu, gdje je pohađao gimnaziju. 1828. godine završio je školovanje te odlazi u Petrograd. Tamo je dobio činovnički posao sa skromnim primanjima. Predavao je istoriju na Petrogradskom univerzitetu i tada shvatio da ipak taj posao nije za njega. Ubrzo shvata da to nije njegov poziv, pa se posvećuje književnosti. Veliki utjecaj na njegov rad imao je u Prijatelju Luškinu. Naravno, Gogolj je bio veliki prijatelj sa mnogim ruskim piscima. Najistaknutija imena tada u Rusiji bili su njegovi lični prijatelji, recimo Krilov, pisac basni i satira, Žukovski, pjesnik i prevodilac i posebno Puškin. Ovdje sam naveo glavni savjetodavac. Da, Puškin je imao velikog utjecaja na Gogolja, tako da je i smrt, ta bizarna smrt Puškinova 1837. godine bilo nešto što Gogolj do kraja života nije prebolio. Prosto navikao je na taj odnos sa Puškinom, na taj podstrek koji je imao od Puškina. Puškin je vrlo često znao da kaže genijalno Nikolaje Vasiljeviću, vi ste genijalac. Podržavao ga u svemu, ali moram da kažem da mu je i mnogo pomogao u njegovom radu. Poslije smrti Puškina i poslije tog, kažem, velikog udesa i tog bizarnog dvoboja sa anonimnim poručnikom Dantesom, kad je branio čast svoje prelijepe supruge Natalije Gončarove, koja je bila osoba, jedna od najljepših žena Rusije, ali i osoba koja je na jedan način veliki krivac za Puškinovu smrt. Gogolj se sigurno poslije tog perioda više nikad nije oporavio. Najbolje što je napisao to je upravo u tom nekom vremenskom intervalu do smrti Puškinove. Sve poslije toga bilo je mnogo slabije, zapao je u misticizam i iz tog misticizma se do kraja života nije izvukao. Dakle, putovao i boravio u evropskim zemljama, a pod kraj života vratio se u Moskvu gdje je živio u materijalnoj oskudici. Umro je 21. februara 1852. godine. Upravo ta njegova smrt je, za tu njegovu smrt su vezane mnoge kontraverze. Mnogo je ostalo toga nejasnog. Tu ću se držati one Njegoševe sjajne misli izrečene u Luči mikrokozmoj. Ovoga su u grobu ključevi. Dakle, mnoge stvari nećemo saznati, mnoge stvari nikad neće biti objašnjene. Zašto je pred kraj svog života zapalio nastavak svog romana Mrtve duše, zašto je mnogo toga uradio. Naravno, i smrt njegove prijateljice Katarine Homljakove je umnogome uticala. Ostao je sam, odlučio je da ne uzima hranu i
ubrzo smrt je bila potpuno normalni slijed. Hajmo dalje. Gogolj je od početka razvijao pripovijetku kao posebnu vrstu književne proze, dajući joj nov sadržaj i oblik. Svoju prvu zbirku pripovedaka Večeri na zaselku kod Ikanjke nije napisao na realističkim, nego romantičarskim duhom. Kasnije je izdao još 3 zbirke pripovedaka i naravno sve su bile na fonu realizma. Dakle, Mirgorod, arabeske i naravno petrogradske priče. Pisao je i romane, 2 najznačajnija njegova, u stvari evo prvo pripovjetke, pripovjetke i komedije, Ženidba i Revizor su najbolje njegove komedije. I kažem, vrijedno istaći te njegove romane. Prvi roman je Mrtve duše, u kome je lik Čičikova na jedan izvestan način uzdigao do nekih visina, da je čak i Fjodor Dostojevski na jedan izvestan način posle njegove kratke priče Šinjel i njegovog romana Mrtve duše rekao: za Boga, pa svi smo izašli ispod Gogoljevog Šinjela. Naravno, vrijedno istaći i roman Taras Buljba, to je njegov veliki istorijski roman. Dakle, svojim dijelom uticao je na srpske pisce, na komediografski rad Branislava Nušića, dakle Sumnjivo lice, Milovana Glišića i na Stevana Sremca. Zahvaljujući Gogolju došlo je do apsolutne prevlasti proze nad poezijom u ruskoj književnosti, tako da slobodno možemo da kažemo Gogolja treba smatrati ocem ruske prozne književnosti, kao što Puškina moramo smatrati ocem ruske poezije. Puškinova smrt je potresla Gogolja do dna duše i navela ga na misticizam i religiozni fanatizam. Njegov kritički realizam posebno će doći do izražaja u antologijskoj priči Šinjel, kao i u prvom dijelu romana Mrtve duše i u komediji Revizor. Drugi dio romana Mrtve duše iz 1851. godine završio je samo nekoliko poglavlja. Planirao je da taj roman bude pandan, recimo, Danteovoj božanstvenoj komediji, da bude podijeljen na 3 dijela, dakle raj, čistilište i pakao. Nije uspio u tome, u nekom duševnom rastrojstvu spalio je i to i još nekoliko lijepih pripovjedaka. Gogolj je slikao svakodnevni život, prvenstveno sumornu i mračnu stranu života. Opisivao je zaostalost sela i siromaštvo seljaka, predanja, vjerovanja i fantastične predstave čovjeka, epsku prošlost, junake i podvige, sitne činovnike, podaništvo i strah na jednoj i bezosjećajnost i tiraniju na drugoj strani. Dakle, kompletno rusko društvo bilo je u njegovom fokusu. Gogolj se na nivou samog teksta, ovo je vrlo važno, Gogolj se na nivou samog teksta služio naglašavanjem njemu bitnih dijelova, podebljavanjem slova ili pravljenjem razmaka među njima, kako bi nas direktno uputio na dijelove priče na koje bismo trebali obratiti pažnju. Dakle, evo, on je tada već želio da čitaocima pomogne u iščitavanju njegovih dijela. Tim naglašavanjem Gogolj upućuje čitatelja na glavne teme svoje pripovijesti. Kompozicija njegovih pripovedaka je hronološka i one spadaju u takozvanu nefabularnu prozu. Dakle, šta je nefabularna proza? To je proza u kojoj nema puno događanja i u kojoj fabula nije na prvom mjestu. Osim humora, za Gogoljev stil je karakteristična i jednostavnost i direktnost u pripovjedanju. Dakle, Gogolj je sa malo riječi, precizan i koncizan, uspijevao da predoči čitaocu, dakle, i stanje unutar likova i stanje u njihovom okruženju. Kao i u većini Gogoljevog stvaralaštva dominira naravno realizam, ali realizam vrlo neuobičajenih aspekata. U njegovom pripovjedanju dolazi do izražaja fantazmagorija, koja se prožima sa realističkim modusom njegovih dijela. Ovo možemo da pripišemo i njegovom duševnom stanju. Dakle, to su ti trenuci kad je Gogolj nekad u realnom svijetu, a nekad već u metafizičkom. Dakle, upravo je to prožimanje fantastičnog i realističnog jedna od glavnih karakteristika i odrednica Gogoljevog stvaralaštva. Teme Gogoljevih pripovjedaka su, dakle, birokratska i klasna represija prema običnom čovjeku, birokratska nesposobnost, podcijenjena niža klasa. Svojim dijelom Gogolj daje kritiku društva obojenu sjajnom satirom i osuđuje nečovečnost i loše ponašanje ljudi
prema drugima. Humorom začinjenim gorčinom Gogolj ističe zlostavljanje koje trpi običan čovjek. I sada prelazimo na njegovu komediju, njegovo veliko djelo. Jedan veliki pisac, Strindberg, će reći da je ovo možda i jedna od najboljih komedija, komedija Revizor. Dakle, evo gdje je upliv Puškina bio izuzetno veliki. Siže za komediju Revizor Gogolj je dobio od Puškina. Ne samo za komediju Revizor, već i za roman Mrtve duše. Znači, Puškin je bio njegov savjetnik, Puškin je bio čovjek koji mu je puno pomogao u životu i na jedan izvestan način Gogolj je u njemu vidio inspiraciju, Gogolj je u njemu vidio snagu, tako da je, naravno, Puškin je mnogo pomogao i u realizovanju njegovih dijela, ali i u štampanju. Dakle, siže za komediju Revizor Gogolj je dobio od Puškina. Puškin mu je ispričao anegdotu o tome kako je u provincijskom mjestu dočekan čovjek iz prestonice. Od te anegdote Gogolj je stvorio jednu od najboljih komedija svjetske književnosti. Gogolj je vrlo pažljivo radio na ovoj komediji. Dakle, ona je napisana 1835. izvedena 1836. godine. Na toj premijeri bio je i Puškin. I ona je objavljena 1842. godine. Revizor je društvena i moralna satira. Sa žanrovskog aspekta nije lako odrediti ovu komediju. U njoj ima elemenata i društvene komedije, i komedije karaktera, i komedije situacije, ali i komedije naravi. Ideja komedije sadržana je u izjavi samog autora. Evo šta kaže Gogolj. U Revizoru ja sam odlučio da na jednom mjestu skupim sve ono što je u Rusiji ružno, a što sam ja tada znao, sve nepravde da ismijem u jedan mah. Humor specifičan za Gogolja je po njemu dobio i naziv Gogoljevski humor, a još se naziva smijeh kroz suze ili Galgen humor. Upotrebom oštre ironije i podsmijeha Gogolj se odmaknuo od svojih junaka i učinio ih tragikomičnim. Gogolj ponižava svoje junake, a zatim ih čini pobunjenicima koji naravno tragično završavaju. Sa sadržinskog aspekta predmet Revizora je dvojak. To je kritika sistema vlasti u vrijeme Nikolaja I. Romanova. Dakle, to je društvena satira, ali to je i kritika ljudskih naravi u provinciji i po tome je ovo moralna satira. Da se samo kratko podsjetimo da je satira književni oblik u kojem se kritički ismijava pojedinca, skupinu, državu i vlast, često se koristi kao sredstvo političke borbe. Moto komedije je uzet iz narodne poslovice koja kaže ne treba grditi ogledalo ako je lice ružno. Zbog toga je pisac uzeo ogledalo kao realističnu umjetnost. U njemu se treba ogledati sve one ružne stvari u ruskom društvu i sve te ružne stvari posebno potencirati. Revizor je bio popularan, ali i kritikovan. Pa Gogolj piše: utisak koji je napravio bio je ogroman i buran. Svi su protiv mene, a idu da gledaju. Na 5. predstavi nije mogla čak da se dobije ni karta. Gogolj je uspio u Revizoru da ismije i vlast, i sudstvo, i zdravstvo, i školstvo, i policiju, i vlastelu, i činovnike, i trgovce. Dakle, cijela Rusija se pojavila na pozornici i bukvalno je izložena smijehu. Likovi u Revizoru su tipizirani, izrazito prepoznatljivi, zbog čega je bilo žučnih reagovanja kada je djelo prvi put prikazano na sceni. Naravno, mnogi su se prepoznali u ovim likovima. Mnogi su se u njima prepoznali su svoju podmitljivu prirodu, svoju zaostalost, ali i svoj malograđanski i egoistični duh. Pozornicom defiluju ljudi koje je provincija izrodila, dakle činovnici koji pljačkaju državu, ljekari koji ne liječe bolesnike, sudije koje ne rade svoj posao i tako dalje. Revizor je komponovan iz 5 činova, što je vrlo interesantno. 5 činova je bio ekskluzivitet tragedija, mahom su komedije bile u 3 čina, ali i
Gogolj i tu razbija te tabue. Svi činovi su uglavnom približnog obima, ali nemaju jednak ritam odvijanja radnje. Recimo, prvi čin ima usporeni ritam, samim tim što je, s obzirom na ekspozicioni položaj ovoga čina i na veliki broj likova koji učestvuju na sceni, dok su središnji činovi, drugi, treći i četvrti, vrlo dinamični, dakle ima više pojava i brzo dolazi do smenjivanja na samoj sceni. Glavna tema komedija je zamjena ličnosti. Naime, u jednom provincijskom mjestu očekuje se važna ličnost koja mora da dođe iz prijestolnice. No, umjesto važne ličnosti stiže neko drugo lice za koje svi misle da je to upravo ta važna ličnost. Sve to uzrokuje smiješne scene, anegdote, neočekivane obrte i nesporazume. Evo da vidimo, Revizor, jedan kratak sadržaj. Prvi čin ima ekspozicioni karakter i Gogolj nas kroz njega upoznaje sa svim likovima. Evo koji su to dominirajući likovi u ovoj komediji. Gradonačelnik Antonović, sudija Ljapkin Tjapkin, Spahija Dobčinski i Bobčinski, zatim sreski ljekar Hibner, koji ne zna ni riječ ruskog, staratelj sirotišta Zemljanika, jedan korumpirani tip, školski nadzornik Luka Lukić Hlopov, poštar Ivan Kuzmić Špekin, vrlo interesantan lik koji prosto vapi od želje da otvori tuđa pisma, i policijski pisar Stevan Ivić Uhvertov i niz drugih likova. Naravno imamo i ženskih likova. Vrlo interesantan taj odnos prema ženama Gogoljev. On se nije ni ženio, čak nije imao ni neke ozbiljnije veze. Slobodno možemo da kažemo da je, tu bi se pozvao na jednu sjajnu misao koju je preuzeo od Zole, Umberto Eco, kad kaže i gola žena je naoružana. Dakle, na jedan izvestan način plašio se od žena. Naravno, nije prešlo to u mizogeniju, ali taj odnos prema ženama bio je onako skoro identičan kao kod Franca Kafke i Strindberga. Dakle, postojala je ta neka distanca sa njima, pa mogu u nekim momentima reći da je izgledalo kao da je aseksualan. Ajmo dalje. Prvi čin, prvom dijaloškom replikom predočena je situacija. Gradonačelnik obavještava prisutne. Zvao sam vas, gospodo, da vam saopštim jednu veoma neprijatnu vijest. Dolazi nam revizor. Dakle, dolazi nam kontrola. Strah od kontrole. To je prilika da gradonačelnik ukaže svojim potčinjenima šta sve treba da urade kako bi stvari doveli u red. Tu se razotkriva samovolja, korupcija, javašluk i nerad. Iz gradonačelnikovog obraćanja čitalac saznaje koji su to nedostaci u ovom gradu. Dakle, bolesnici u bolnicama su prljavi, liče na kovače, ne liječe i skupim lijekovima, jer čovjek vam je prosta stvar. Pogledajte ovo razmišljanje. Ako će da umre, on će i onako umrijeti. A ako je za ozdravljenje, i tako će ozdraviti. Prema tome, šta će njemu lijekovi da trošimo para na nepotrebnim lijekovima? Ljekar ni riječ ruskog ne zna. U sudskim prostorijama šetaju se guščići i suši se koje kakve krpe. Iz sekretara suda stalno izbija rakija kao iz bačve, dakle uvijek je pijan. Dakle, čitava ta jedna ekipa djeluje zaista izuzetno smiješno. Svi državni činovnici primaju mito. I tu imamo jednu karakteristiku da najveći mito, naravno, kao po položaju, ili tomu ga i položaj daje, prima gradonačelnik. Dakle, mito se prima prema činu. Zatvorenicima se zakida na hrani, poštar otvara tuđa pisma, jer strašno voli da čuje šta je novo u svijetu. Otkrivaju se i druge mračne strane ove vlasti, učmalost, prljaština, primitivizam i tako dalje. Dakle, taj prvi čin ima čak 6 pojava i ritam mu je upravo zbog toga jako usporen. Ajmo da vidimo šta se to dešava u drugom činu. Drugi čin je dinamičniji, razvijen je u 10 pojava. 2 su ključna događaja u ovom činu.
boravak u gostionici Klestakova i njegovog sluge Osipa, dakle sad se prvi put upoznajemo sa Klestakovim, mladićem od 23 godine, i susret Klestakova sa gradonačelnikom. Dakle, zanimljivost ovog dramskog segmenta je u nesporazumu iz koga će se izroditi zaplet. Naime, i Klestakovi gradonačelnik su obuzeti strahom. Oni govore jedan drugome, ali ne slušaju sagovornike. Pa će ta scena izgledati sama po sebi smiješno. Gradonačelnik u Klestakovu vidi revizora koji je došao inkognito i možda je već prikupio podatke o njegovim gresima, a Klestakov gradonačelnika doživljava kao čovjeka vlasti koji je došao da ga uhapsi zbog toga što on nije platio gostioničaru za prethodno provedene dane u toj gostionici. Kada gradonačelnik Klestakovu nudi drugi stan, ovaj će mu tim riječima, Klestakov će u tim riječima, naravno iz straha, vidjeti da je to zatvor. Burno reaguje, što prepada gradonačelnika, on drhti i moli i pravda se malom djecom, sirotinjom i tako dalje i tako dalje. Ova scena je zaista groteskna. Kada Klestakov govori da ne može da nastavi put jer je ostao bez para, gradonačelnik mu pruža novac, govoreći da je tu onako neobavezno 200 rubalja, a u stvari daje mu 400 rubalja. Klestakov naravno uzima novac kao zajam, kao na zajam, prihvata ponudu da pređe u gradonačelnikovu kuću i prijedlog da obiđe neke državne institucije i već kao vrlo pametan i otresit mladi čovjek shvata, ovdje je došlo do neke zabune. Dakle, Klestakov naslućuje da ga gradonačelnik drži za neku važnu ličnost, nije mu važno koju, ali on počinje da igra već po ovim notama gradonačelnikovim. Ajmo dalje. Treći čin vraća zbivanje u gradonačelnikovu kuću. U očekivanju dolaska Klestakova, Klestakov priča o sebi i životu u Petrogradu. Gradonačelnik i njegova žena podmićuju Osipa, dakle da zadobiju dodatno pažnju i naklonost revizora. Dakle, Klestakov je u ovim pričama zaista prešao sve granice. On govori da čak Puškinu on daje naslove njegovih komada, govori o tome kako je toliko bogat, kako ga primaju i ministri, kako ga primaju i sve zvanične ličnosti, kako je ponekad spreman da čak poruči i supu iz Pariza koja dođe onako, još se dimi, jer on želi da jede upravo te gastronomske kvalitetne stvari sa zapada i tako dalje i tako dalje. Klestakov se u potpunosti uživi u svoju ulogu, priča o tome koliko je važan i koliki ugled uživa, sve to prisutnih izaziva veliko strahopoštovanje. U ovom činu su ključne 5. i 6. pojava. U 4. činu Klestakov potpuno prihvata ulogu nekog revizora koju su mu sugerisali gradonačelnik i ostali. Shvatio je to kao igru iz koje može izvući neku korist od ovih čudnih budala. Naravno, ohrabren svim onim što se dešava oko njega, Klestakov počinje da se šegači, udvara se gradonačelnikovoj kćeri i ženi, a potom čak i prosi kćer. Kao mladi čovjek, kao uvijek spreman na sve te situacije, Klestakov zna kad je dosta. I upravo u tom momentu prije prelaska na 5. čin da kažemo da on se pozdravlja sa svima, da odlazi, da pripremi vjenčanje i vratit će se za par dana. 5. čin je vrlo interesantan jer u njemu dolazi do razrešenja. Dakle, početak 5. čina donosi euforično raspoloženje u načelnikovoj kući. Načelnik je uda i ćerke vidio svoje napredovanje, pa sad prijeti svima koji su se žalili na njega. Nagli preokret nastaje kada dolazi poštar i donosi otvoreno, Klestakovljevo pismo. U njemu se hvali prijatelju kako je sve nasamario. O svima je izrekao poneko zapažanje i karakteristiku, recimo načelnik je glup kao sivonja, zemljanika je prava svinja i tako dalje i tako dalje. U pismu je pisalo da Klestakov nije revizor i da se tamo našao slučajno. Svi su izigrani i nasmijani. Tada dolazi žandar i svima govori da je u krčmu došao pravi revizor, te da ih poziva da dođu tamo. Ova vijest je toliko snažno djelovala na prisutne da se oni ukoče i tako ostaju do spuštanja zavjese. Ovaj kraj je na jedan izvestan vrlo kontraverzan i mnogi su ga doživjeli na svoj način, a upravo i ruski car ga je doživio na taj način. Naime,
car Nikolaj I slatko se smijao gledajući revizor, jer je on ovaj kraj vidio kao dolazak reda i zakona, pa su se zato svi ukočili od straha. Ali Gogolj je imao potpuno drugu namjeru. Ovaj kraj, međutim, ne znači to. Oni su se nisu ukočili od straha, nego od iznenađenja. Sada treba početi i ovo na novo, voditi revizora, gostiti ga, podmićivati itd. itd. Da vidimo karakterizacija likova. Neupitno je kako je cijela struktura djela i način karakterizacije likova isključivo u funkciji naglašavanja primitivizma, birokratske nesposobnosti, ali i mita i korupciju u društvu u kojem vlada bezakonje, pljačka na lokalnom, ali i na državnom nivou. Gogoljevi likovi otkrivaju pozadinu cijelog jednog društva. Oni predstavljaju nešto što je smiješno i ozbiljno u isto vrijeme. Oni nas potiču na promišljanje o ljudskim, društvenim nepravdama koje viđamo svuda oko nas. Da vidimo nešto o likovima. Najupečatljiviji lik, pored Klještakova, naravno je Anton Antonović, načelnik grada. Najizrazitiji je predstavnik vlasti u Zabačanoj varošici. To je čovjek ograničenih mogućnosti, neobrazovan, beskrupulozan, neradan, nasilan, pljačkaš državne imovine. Otimanje je njegovo pravilo ponašanja i način življenja i vladanja. Klještakov, mladi čovjek, ima 23 godine i neodgovoran je, lakomislen, sitni prestonički činovnik. Govori i misli isprekidano, bez ikakvog razmišljanja. Riječi iz usta mu izlaze neočekivano. Klještakov nesvjesno, slučajno ili spontano prihvata igru i ulogu koju su mu nametnuli. On ne stvara scenariju svojih aktivnosti u toj sredini u kojoj je došao, već se ponaša po scenariju koju stvaraju slučaj, sticaj okolnosti, ali bogami i glupost. Ovdje imamo također jednu kontraverzu. Gogolj je insistirao na pravilnom razumijevanju Klještakova, ličnosti Klještakova. Naime, kao i na ispravnoj interpretaciji ovoga lika na pozornici. Gogolj je smatrao da Klještakov nije lažov i varalica, on to zaista nije. Klještakov gubi granicu između istinitog i izmišljenog i vjeruje ono u što govori. Dakle, on nije ni lažov i varalica. On se samo u novim okolnostima ponaša na adekvatan način. I samo na kraju, on je čovjek bez prošlosti i budućnosti, za njega postoje samo sadašnjost od danas do sutra. Dakle, evo, kroz ovo dijelo vidjeli smo ono već što smo vidjeli i kroz Balzakovu priču o francuskom društvu i kroz Tolstojevu priču. Vidjeli smo taj presjek ruskog društva 30. godina 19. vijeka. Vidjeli smo da rusko društvo teži ka jednom sukobu, ka nevelikom nezadovoljstvu koje će eskalirati, već sam to rekao na prošlom predavanju, u revoluciju koja će se dogoditi 1905. i ona uspješna koja će se dogoditi 1917. Do sljedećeg predavanja, vidimo se.